وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا، أحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها برها، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد، ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين. غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح الوالد أحمد بن عبد الله، ثم إلى ركينا وأبي، ثم إلى مشهود، ثم إلى الوالد أحمد بن عبد الله، ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: وإياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب، وإن استطعت أن تجعل ضحكك التبسم فافعل ولا تقم، وإن استطعت أن تجعل ضحكك التبسم فافعل ولا تقم من مجلسك حتى تقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wa iyyaka lan wedya sapa sira ngestetiah petakoah wa kathratad dhihki ing ngakehaken guyu. Fa innahu mengko sak temene kathratud dhihki iku yumitu bisa mateni apa si kathratid dhihki mateni alqalba ing ati. Wa in istata'ta lan lamun mampu kuwasa sapa sira anta ja'ala ing yen to ndadekaken sapa sira dhahkaka ing guyu sira, mampu ndadekno at-tabassuma ing cukup mesem, faf'al moko ngelakono sapa sira. Wala tagum lan ojo ngadeg sapa sira min majlisika saking nggon lungguh sira hatta tagula sehingga ngucap sapa sira ngucap subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Habib Abdul Al-Haddad ki dalam masalah tentang adab-adab toju. Esoro ngadep ke kiblat, ki ngak sampeyan ngadep ke kiblat. Dalam keadaan khusyuk, hayatil khusyuk wal waqar, anteng, tak banyak gulih, tak banyak rugaruh, tak mancing dari tempat kecuali lepujar atau karena berhajat hadas beda parlose lain, jadi benih karena mainan keluar masuk. Juga seterusnya pun adab dalam majlis khusus toju ngaji nikah esoro cek jawabnya adrab gelegen kecuali penyakit nyanyi apa gelegen wattatha'u cek nyanyi awai ya. Adab nih termasuk akhlak ke orang ngaji. Woi wabaun mon pacet wa idza akhadaka tatha'ub mun pacet tak bisa kecuali awai fadha yadakal yusra sura nyabe tanang sekacer sura tutup king samunyi anganga king tutup kelaben tanang sekacer
Saterusipun wa iyyaka wa kathratadh dhihki. Ning majlis hendaklah taku abeen ngesteti abeen kata beliau kathratadh dhihki banyak gelak. Saya tak boleh benyamun karo agela hanya sekedar sampian malih tak sepaneng, sampian malih tak napanya mana datang dari compok kalau sompek pah ke pengajian kok takoi neraka tok aja tambah tak kelecek aja. Artinya benih target utama, benih tujuan utama mengkocok perut orang lain, membuat orang lain agela lata-lata lah. Tapi gelak-gelak hanya sekedar sebung maksud tujuan saya lain hanya tabsyir, mabunga, maseneng ke sampian, tak masalah. Tanda kutip cek sampai agela se muka-muka aib orang, agela se kak muka cacat tak otaba ke orang-orang lain. Maaf kalau non sebu banyak kadang orang nyampaiaki ceramah-ceramah namun kalau non sebu maaf kadang nerangaki aurat orang bini se wajib tutup ternyata sampai aki kelaban vulgar. Bade saban kula bareng di orang ngak nikah Pak. Saya bahas ni kan ki endi orang bini dari awal sampai akhir. Mulai dari koncok sampai koncok saya bahas. Padahal ajaran imtihan sama sekali tak ada kaitan kelaban haflah, ada kaitan kelaban ilmu agama. Saya bahas ni ke aurat orang bini. Saya semuk, saya bahenol, saya nangkap bunyu, saya anu. Padahal banyak kanak gini akhirat orang gelak sehingga dingaki terhibur. Maksudnya terhibur. Kita coba oleh sedikit dok. Tapi bujar dari majlis gelak tak oleh ilmu apa-apa, tak ngodiin ke ate, justru matiin ke ate. Anapa fa inna kathratadh dhihki yumitul galba, karena banyak gelak ni gak bisa matiin ke ate lah ate. Mula tak nangis sekali ke pangeran, tak dirasa takut dekat Gusti Allah. Tu san le te tangisin, anan te tangisin, iman Islam te tangisin. Aku lo siang malam happy terus, hura-hura terus. Aneka yumitul galba orang ngak nikah nyak benyaan ate nama teh. Mula ate nama teh pun tak bisa Pak. Tak ditakut ke pangeran mula mate. Khususnya dalam masjid ngak nikah akhlak tapi cak tadi tujuan. Akhlak tak masalah, cuma benih maksudnya benih colo-coan mungkin kan ngonceng gianya ada seloco. No rengkasan ni senang seloco ku mano ngarah. Ulang-ulang pada rengak ni kena tak pati aten tak pati senang. Tahu satur ngatur kiai ulama, tahu satur ngatur habaib saya yonceng bib rengkanto seneng kerja. Mun ngaji dok bib ngantok kita edunge pengajian mulai. Orang sasa ye cangrep, ye jemur, ye peres, saya cangrep tok tepegeh. Kan sini ke Pak, tiba ada napa manhaj atau beda cara untuk dari masa kira orang tak timbul rasa bosan, selingin kelaban, napa saya bisa membunga ke orang dalam tanda kutip bani akhlak sing marahin lopah dekat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabu law ta'lamuna ma a'lamu la bakaitum la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Law ta'lamuna ma a'lamu, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, cek saking ngebeentau apa sik ketahui engkau, ngerteh apa sik ngerteh engkau, la dhahiktum qalila, maka niscaya engkau akan sedikit sekali tertawa, wala bakaitum katsira, maka niscaya kamu akan selalu banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Al-Imam Ibn Hajar atabu maksud kalaban lau ta'lamuna ngaonengin apa sih kaonengin ni kena maksudnya apa? Ma yata'allaqu bi 'azamatillahi tabaraka wa ta'ala. Apa sih berkaitan kalaban keagungna Gusti Allah mun kaul manjenengan ngaonengin sebagaimana apa sih kaonengin Kanjeng Nabi tentang keagungan daripada Allah, keluhuran daripada Gusti Allah, orang gelak tak bakal banyak gelak.
tak bakal banyak lupah dekat Allah. Karena orang banyak gelan banyak lupan apa? Masuk beda orang mati agelak beda. Sobu orang kepatian ni kan nangis. Orang kehilangan ni kan nangis. Orang kesompekan ni kan nangis. Mau agelak tok sompek agama dia relax agama lemun agelak terus. Coba dah hadis. Lau ta'lamuna ma a'lamu, mun seandainya bentau apa saya ketahui engkau, la bakaitum la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, maka beun bekal sekone nangis bekal banyak, sekone agelak bekal banyak nangis. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga ada bismillahirrahmanirrahim. Falyadhaku qalilan walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala dabu falyadhaku qalila, maka hendaklah mereka orang-orang munafik tertawa sedikit, walyabku katsira, dan hendaklah mereka menangis banyak sebagai pembalasan dari apa yang selalu ia kerjakan. Orang munafik ni ajak perang tak gelem. Pun tak salah neka asbabun nuzul lah yang kita neka dalam bab perang Tabuk. Beda orang-orang munafik dari Madinah dekat Tabuk ni jauh pak. Di luar kota Madinah jauh sekian kilo. Tempuh ke laban jalan. Kecuali orang-orang sekuat iman. Kecuali orang-orang sekuat iman. Orang-orang munafik punya gelak saat ni kah? Orang-orang munafik saat ni bahagia sebab tak noro. Maka Allah Subhanahu wa taala menurun ayat falyadhaku qalilan walyabku katsira. Napa maksud dari hadis ini kah? Maka orang sebanyak agelak ning dunya, orang-orang munafik gelak. Mabuk agelak, azina agelak, ajudi, agak gelagakan melolo agelak melolo dalam keadaan maksiat. Maka niscaya orang reku pemasok ke neraka dalam keadaan nangis selama-lamanya. Sera orang yang tak gelah muntapan maksiat. Lupa kapi. Ada orang ngajudi nangis sobung pak. Orang ngazina nangis tak ada. Orang pakai ganja narkoba nangis tak ada. Aku lupa kapi. Foya-foya, hura-hura. Tapi ketahuilah orang-orang munafik ada kecil-kecil gelan. Nangis seterusnya aku dengan alam akhirat. Nangis bakal selama-lamanya nih orang ini kan. Oleh karena itu ceknya punya agela. Cek itu tujuan utama ngunceng kiai nyari saya magela. Cek nyari orang yang bisa magela masakit tabu. Lamun kalau masakit tabu kita perlu ada lil pak, tak perlu ajubaan pak. Wa in istata'ta an taj'ala dhahkaka tabassuma faf'al. Mun pacet sampean mampu gen mesem ya mesem. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut tabassumuka ala akhikal muslim shadaqah. Senyum sampean dekat retan pada Islam aneka catat sedekah. Kanjeng Nabi yang dijulukan Bassam, banyak mesem. Idza dakhala baitahu aktsara tabassuma. Kanjeng Nabi ini bila masuk ke dalam selalu mesem, tersenyum. Ketemu bi orang selalu senyum. Mun beda orang, mun ada orang semgele seman mesem ya gila. Ya masem gele seman melolo tak pati beres berarti. Ketemu apa beran karo mesem, Pak? Ketemu orang cek nyoteng. Ya meten orang mesem, nyapa orang mesem, cukup mesem ini ke orang pun cukup pun. Mak bulu najum dia tu. Aja nempung. Mon sompak cek ke baga majlis. Saya setandi sompak, mon ruat cek ke baga majlis. Relax bae lah tenang, sabe perkara, sabe masalah mesem. Orang bine ceknya banyak mesem kecuali dak selake. Karena mesem orang bine tetapi tenang. Urbauran dah. Semgele seman buah mak mesem kang orang rante mesem masih sampat lah seneng. Pamule sampat rante. Ku tak cerita dak. Engko sampat sampat seneng apa boleh mesem. Berarti mesem orang bine ni juga beda artena. Sebagaimana mesem hewan buas mun beda macan pah gelek ke sampean keluarga gini. Bene mesem ruah ngakan ruah apa?
Diki pola na macan mesem bene mesem keluar gigi bene mesem kisah ngakana sambian. Tadi mesem neka juga ayatur dalam agama Kanjeng Nabi, masya Allah, mohon kadung mesem Rasulullah neka Pak. Lebih indah dari bulan purnama, dari bulan ketika bulan purnama neka orang pada seneng ngabes. Bulan neka cuma setiap bulan purnama hanya 1 bulan sekali. Al-badru yakmulu kulla syahrin yakmulu wa ila wajhika kulla yaumin kamilu. Jika bulan purnama menjadi purnama hanya 1 bulan 1 kali. Al-badru kulla syahrin yakmulu. Bulan menjadi purnama 1 bulan 1 kali. Wa ila wajhika kulla yaumin kamilu. Tetapi wajahnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulla yaumin kamilu, setiap hari sempurna, selalu indah dipandang, selalu tebar senyum Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Neka kula yakin orang si becik ke sambian tahu sabar apa senyum itu nyacat sambian, ngerasanin sambian, mencoba sambian, kalah mesem, ketemuan mesem. Cek mak tak sekolah sakan lengkau tak. Pak napa mata bi mesem sambian orang. Orang bini beli boleh, aja mesem dak selake. Walaupun ngocak senyumku untuk semua orang tapi hatiku jangan, wonten tak bisa. Mulanya mesem rela ada penyan paham apa. Ada pecelan macan, nah koen pecelan ring bini, nah koen dia mesem macan, nah koen mesem ring bini bahaya dia. Ya, jadi neka adab dalam masalah juk toju akela korjak tadi tujuan makela mesem mon pacat tadi napanya mana cukup ampun mesem maka mesem neka ampun teti napa didan ampun teti tanda-tanda orang Islam neka senang mesem faf'al wala takum min majlisika hatta taqul cek-cekeh dari majlis neka kecuali kula ban sampean maca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa lagi nah asyhadu al tore tontonan asyhadu an la ilaha illa anta ya asyhadu an la ilaha illa anta terbareng asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari ada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tore boleh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seran orang macam nikah anna man qala dzalika ghufira lahu ma kana fi majlisihi. Seran orang macam nikah maka sepora di Gusti Allah Subhanahu wa taala dari majlis nikah kelopotan ben kekeliruan karena kula sebalik punya keliruan. Karena kula sebenarnya punya ojan. Setiap tujuan apa baik khusus tujuan pengajian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang ni kamu macam ni kamar tujuh sepuluh tu sana. Lekan nyaman. Enggak rosoro macam dia tu. Ya apalagi pak. Anu tak pati padang baca la tuwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang setuju ning kama boy. Pas macam ni ke sebelum cegah sepuluh ratusan bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek kocak kafaratul majlis, tebusna majlis. Tebusna orang juk toju, beda tebusna, mulai tebus, elang
tu sana alias support dengan Allah Subhanahu wa taala. Termoga itu ilmu manfaat. Amin. Ceknya banyak kala mun paca cukup mesem kalaban mesem nutuaki mesem ni adalah ibadah. Cek-cekah dari majlis atau majlis kecuali maca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa idza aradta an-nawma wallahu a'lam bis-shawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.